era n'amabwa kabiri gaira kali enuma eyo gasa mukabuka muke galiyo. Olina amabwa eno inuma mukabina ku kabina entyamirira awo wali kyekireta amabwa gano nze tidi kuva inuma ere galiyo aye kyegamba buli lwolwalamu ku musuuda amagumba gano gasituka galumanga kayegaira gafuude era buti enaku edo nali bubi ng'omusuuda gwange mayi kabiri gaira yasaali gafuuda bufuude. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Omulungi ali kwa media bambi kyabe ekyokola kubanga otugobera kituzaamu amaani. Nasaba yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninzi Yazid Yolisigira okutoka gano nvire waife busida mbikado bawe muri kumbona bambi mbere maze na kungaina ngatiba wereza eranga ndi muko bunafu ndi mulwaire atenze wendwala presenter aba manager team yango yayona erina okulwala tibasobola akola kintu kyakyo nanga Yazid mulwaire kyova bonena kudi nomba irenga tutubaga updates bambi nga ndi mulwaire era nkali mulwaire nine biri kunuma haye ngo omusaada otambula waja wakola haye nsubira ndakuterera kuba ntanyisa okuwira mu kwa amaani weero mubiri ndi wiranga kali munafu so embere tuweri haye ngambe yanza ababeyo nibabone embozi daife niba sharinga mu groups iyo nabandi aba downloading aba sharing badita ku TikTok bambi kiba kirungi ni ku WhatsApp mbibona mugiye maiso no kusharinga twena why media ebune buli wantu tujja maiso no kuyamba abantu baife nadalanga bano anganka ali kweyongera yino kuba kobera nti iwoli nebiro ebikusumbuwa ebyekinansi haji kigundu alimo bitundu bya mukono ku Katosi Road enamba diriyo ku screen da haji kigundu musomi wa duwa osolo kujja yakwidandaba nga akolesa duwa n'ebintu ebindi omukubirako ku mwayogera why media kena nchono ayino obulemu titatambula amagulu gafa wabaga kwama ye wawula bwewalule oti waloti bamusota tatambula hayenga nancha tiyazalibwa ati yazalibwa nga muwala bulungi nga atambula yasomanako yaja yafumbirwa kabula mu bufumbo oba oli aweri ebitatambula bulungi yafunira obulwaire yagezaako okulwana kuku wabula byalema ekyembi ekiriwo nti yafuna bino n'obufumbo bwafa oluvannyuma lw'okulemala yali azaleyo abaana era yaide eno mu bitundu ebyeruyira eno yaba n'abaana be nga yapangisa akazigo aba wano wabula ng'embeera tinungi ebyo obufumbo byalema olw'amawali so ngoye mwabona ko tweda twamuwako ku obuyambi obw'emmere tena oluvannyuma twaleeta n'isente muyambe kuku nadala ka business ke yatandika wuku kutunda gano ebintu atunda embooli atunda amanda atunda sabuni amenvu aye twali wano ng'embeera tinungi nga akantu kalya mu sente kana akadala ate nakayemereza family okusomesa abaana so ndudukira mami waife Helen yatuweza ku buyambi twayamba kukono so mami obulamu buli butya lero obulamu bwakyuka muku
tibulinga wale. Otegeeza ki okuba tebwakyuka muko? Anti bote saa ino buti akadaala kange kaira muku kwa amaani. Tigalinga wale. Buti ne sente de bampeerezaako okupangisa ennyumba kuba nandirodi yali alikwenda kuminga nga tiri kusasula nga amande emyezi 4. Abuti akasente ako kamwampeerezaako kanamba. Buti awo obulamu bwange omutima gwange gwasanusibwako. Okay. Wafunaku kwemirembe ni Land Road? Nafunaku emirembe ni Land Road. Ni mukyalo eno enumba ba Land Road babataako kwina amaani? Ye osasula mwezi ku mwezi. Tayenda yaku ayenda niwa omubande okusula maye tayenda akubande. Nange ate nkasente katono mulala kitundu. So twakuwa kunemere. Emmere wagimalamu yakuyamba kwetya n'emmere? Emmere nagimalamu yanamba kuyona kuba namala kwenda kuyikuminga tigula. Nakuwa mmere bunene ki oba buzito ki? Wampekire 10 edakawunga. Wampaako n'esabbuuni n'akozesaako. N'akasente ak'okupangisa. Emmere wagizaana buzaane? Emmere naddaali ekiro 10 era naalyamu 4 ku 10. So buti kumbeere n'obaire obaawo otya kuba obwavu buli kwokyamu kuku n'emmere endala etandise okuluma kuku abantu okuba otya emmere yawaawo buti obaire obaawo otya? Mbaire mbaawo ng'oluisi essaawa dino obuba oli obwo wojja eyo mu kyalo n'obakuta ku gaali n'ojja n'ogula eyo mu kyalo leeta waali akoba ofaaje ezisigaire watunda mfekyo amagoba mala oli akubwa amagoba mba oli waali akwa amagoba kayiri waizaayo wajja wagula edindi. Okay. So business yaife twakwongeramu ku akasente ebeera kutambula etya? Anti mwanongeramu buti saa naleeta box ya sabuni naleeta n'akapaketi ak'omuunu. Kati saa ino wuuyo nayongeramu amaida ago amase n'omena wuuyo oli kumubala n'ibbogoya era owundi ali omwo mu nnumba. Amaida amase gali buzito ki? Amaida amaso ntunda ekiro 2. Wayongeramu ekiro 2 ate omena wataamu buzito ki? Omena nataamu ekolokolo 4. Kolokolo 4? Kolokolo n'ebiri weebyo eringa baafu? Eringa naani bino binomi kalinga akataasa. Nebyo kindi n'amanda nsawo y'amanda nti era weno giboineku neeyo. Kona yaganawo kwa itooke ng'otunda na itooke ki leero tiribona itooke? Anti leero gabuzeemu kwayengera gona nja n'atunda mu kyalo ndeetaano n'atunda era. Ate amanda gona gali mu nsawo namba. Abantu bagula? Amanda ndibona nga business esobola okuwonoka kuba gavumenti eri kulobera abantu okutunda amanda bali kuba abantu emigono abawoota ku kyamanda. Nze ngula muno mu kyalo muno abatunda muno emiti abagula emiti abookya muno mu kyalo. Nze tiguleere yegavwa ngagula wano mu kyalo wano. Eno mu kyalo baba bakaali kutandika omuntu aligula gali atemagage miti gijje. Era ya gavumenti yabirobaire oba emiti gijjo oba ki balobaire okutunda n'okwokya amanda nekiriwo. So za ndikwegalikira oli kujja kubaawo otya kikali kutoka endi kiri kujja kutoka yalida kukibona kuba emutawuni bali kubaina abantu ab'amanda amagi gali bakuba. Katonda mwena edate mengira wazira. So tutudde gavumenti ekulemesa abantu otunda amanda hayi buti mu byalo abantu bajja kukolesa ki? Munasobola gaasi? Tetwidi Katonda mwene naidi na naikaikana wabona yakaikana olwa COVID. So lwayita olw'amaanyi no COVID? Mwali mu byalo lwabakosa? Twona lwatukosa kubanga omuntu obakulobera okutambula abakulobera okutunda buli kintu. Tukola nti business ebere kutambula mukunga otandise buti akagoba katandise okuwera munkuku. Katandise okuwera munku. Kyembe ndikoba akasukaali kuba oluisi abantu baidano babuza sukaali.
aye nga wazira ni bwito aziramu ni sukali aziramu aye buti sabuni aliwo munu guliwo obutungulu buliwo obunzaali buliwo buti sawa de nekizirawo sabu nani ekizirawo sukali na nebwito ebyo bizirawo. Akadomola ka bwito lita 10 ka mitwalo emeka? Kaba ka mitwalo nga 7. Kabelenga ku mitwalo mukaaga ne siringi 8 awo akasobola okuba nga mitwalo 7. Akadomola ka bwito 40 mitwalo 7. Ate ekindi sukali ni sukali kironga imeka kiranga 25 ne ditandikirwako. Kuba eri yaidana ati ndikwenda ku sukali agule nana ni sukali aye nga sukali azirawo. Buti buyo sabuni aliwo. Sukali ekiro bali kugisubuza 10 ne siringi singa 8. Osobola okutunda emitwalo osobola okutunda 15 wali akwe 2 oba 5 10 ekikoba 18 emirundi nga kira 25 mitwalo nga mukaaga eyo mukaaga eyo 7 sukali. So bambi mami ayenda kumwongerako ku muno akadomola ka bwito lita 10 ni sukali tomana ni sukali yena abakiro omuntu dasobola okusobola dosobola obulyawo oba n'obuyambi osobola okuyambako ku mukairo ono wamwongerako ku mu business eno kida kumuyambako oba abakiro 25 abakiro 5 abakiro 10 deni nibire ebindi. Uti abaana era bajire ku isomero bakasoma kikumuli kikali eno bayirayo era sali school fees ngazira mukali sasula ku tamu eno. Buli tamu sente imeka? Tamu eno bali kutola emitwalo 5 kuzira kulya bano bwabuji kati owekyo mukaaga yatola emitwalo 7 nga kuzira kulya. Tusasulanga kuku? Tisasulanga kuku. Onakola otya? So unaona abaana bameka? Abaana abaliyo basomerayo abaana 2. So unaona bakubanda school fees sente imeka? Sawa dino bali kumanda emitwalo 10 takwenkaire bali kumanda emitwalo 10 obana kuba batakwe 5 takwe 7 takwenkaire neje emitwalo 15. Abana bali amabanda era bali mabanda oziayo wasenga 10 wasenzayo nani lulimi. Ni katonda yayamba katonda beidira mu webya katonda gano obutasasula school fees da abaana anti katonda ayamba buyambi kuba butinka ali sasula yokuwaire 10 aye basoma bayinzo kuba babagoba kuku na kola kuku na negairira kuku bakwa ati ayida kuletanga. So school fees empya kane nkaire wona de babanda sente nga imeka? Kati olowundi yali esigaire emitwalo 3. Kati ono wundi yabe esigaire omutwalo mulala. Kati bwota kugina ena tijibe 5 yomuna edomunana. Kati takola wekyo mukaaga tineje emitwalo 7. Waliwo nka 8 wekyo mukaaga mabanda imeka? Owekyo mukaaga bali kumubanda emitwalo 7. So wana direnkaire mu enkaire 3. Ate empyaka mukaaga 3 mukaaga mwenda wawa babanda emitwalo 10 nga na mukaaga 17 awo oba kulingira mitwalo 10 na mukaaga 10 nga na 7. Jo lija kuvaawa katonda mwene naidi. Yes, katonda naidi era tali kujja kuleta adi kusulira mu numba lija kuvaawa katonda akuyamba nga abita mu bintu byokola ntiera kivaawa katonda mwene naidi okugabirira kuba oluisi otundaawo waawayo ku omutwalo bisi watunda wale obwenvu obungi abaana batambuzaako mu kyalo watwalayo okuwalimbalimba otyo.
Ekyokuba abaana bwe baira nga bafiire ku isomero batandika okutambuzaako kwa amenvu olw'omukaaga. Aye bagagula gatambula. So capital yozira ebyo ebintu olina omukisa nti otunda byajja bijja. Era oba naneedo omusibira mu kaveera yatambuzaako olw'omukaaga ng'oguza eningi era datambula. Oba kabeji oyo oguze mu byalo olwo omusibira era dajja. So wano abasuubuzi bakuleetera? Bandeetera, ngula ku basuubuzi bandeetera. Aye bogoya mwene njeyo mu kyalo banta ku gaali najeyo mu kyalo nanoonya bogoya lwise yabayo aliko abalamu wasibaku wata obakutemeranga butemere bakuleetera. Abaana school fees nga wo uli bababanja enkaire nedi n'empyaka wawa disobola okuba nga diweerala igalawa disobola okuba nga diweerera irala emitwalo 17 oba oli awo n'okusoba tubaana tubaze bulungi. Aye nga azira buyambi kana aka business ketwamuterawo ketwamwongeramu amaani kayi kasuubira bambi ate okutoolamu so buti embeera ey'obulamu eri etya twakwetera ku wano saabuuni olw'ekirwero kyolina kyo nti eno omugongo gwayo nooneka gwafa pata tidikagemu omusolo gukubitamu busaawa eno saadina era gukabitamu era n'amabwa kabiri gaira kale enuma eyo gasa mu kabuka muke galiyo. Olina amabwa eno enuma mu kabina? Ku kabina wendyamirira awo. Ki ekireeta amabwa gano? Nze tiidi kuva enuma ere gaaliyo aye kyegamba buli lwolwalamu ku musuuda amagumba gano gasituka galumanga kayegaira gafuude era buti enaku edo nali bubi ng'omusuuda gwange mayi kabiri gaira yasaali nugafuuda bufuude. Mangi ino gufuuda. Okolesa iddagala ki? Agulako iddagala liri erwaire wano ero linagula kuku enaku edo n'amansiranga muku eri oti pawuda nakagere kano. So amabwa gona gakola gati biri bitigaira. Ogula bipawuda we mansirayo? Omansirayo oti akacupa ako kasiri kusiringi kakaaga. Kacupa? Kana akacupa okakolesa okumala ibbanga ki? Kisinzirira mu nkozesayo kuba omusawo yandagirira otoola amaadi wataamu omuunu waniga lwedi wamala wamansirayo oti. Omuunu tiguluma? Mbego guba gwa kiwozima gutyo. Otowulira nga kabina kali kusaaswata? Owulirayo ng'oyikwenda owone kuba olwedde gaali gawonye kabiri gaira. So oto woidandaba tojja nti bamwidwaliro nibabona ki kivaako bino? Njaye nagula leero bwakacupa bisi bayinza okuba empiso bakusaba emitwalo 3 gyozira kale nze buti nagezebwa gabagaidye nja naleeta akalezi ako naniga n'omuunu n'amansirayo. Omukaire ebizumbe wulire nze kangole nkuba olina neza kujasika okucekinga kubona embeera buti eri eti oluvannyuma lutwakuwa ku mmere yaife onkobera emmere yawaawo dee n'okubona ku omudaala guli gutya dee n'oba oli awo n'embeera nga weeri buti wakisobola okuyambayambaku tomana kanje ndogereku kuniba nange dde bali kutubona babona engeri bakisobola okwongera okutuyambayambaku kwebanga eriyoko obuyambi banatuwa boona owulire. So aye nga twa mukisa guno era webaza aba batugabirira bana neyanziza obuyambi bwe mukola awo mutwaire Katonda abakizeemu kuba nali bubi era n'ensaawa dino nkaali mubi era nsuubira nti bana muno munkirire kuba school fees wano waka Nandi Road nambirira naye naka akantu kemwampa era kanamba era namutima gwange mwagwiza mwisanu neyanze era ndi musiimu nebatani Katonda atambuiza omwana mulenzi ono okwida okutegeera ati nancha yena alyere okwida okumbonaku
tuloba kwebaza Katonda amutambuziza era nebaza Katonda nti era amutambuza mirembe ayongera okola emirimu omusuudo ogwo ogumuluma gumuleke kuba bingi byali kunambe era ndi nti bingi mu maiso ebyo byendi kwenda nambe. Zena musalo ntairemu kati Katonda ajiwulire. So mami Zena nsabire ndakuterera itiwala musuda gwonka eri ebintu ebyendwala ebyamaani bitya binsumbuwa jaso musuda n'ogulaga obulage ayengeri ebirwere ebindi ebinuma ayindide bidda kuwona mulina lya Katonda. So nze kanje nkuwaineku kola emirimu gyo tomana wenaaba yekwako nako embanga era nfunye era ndakwira wano tubona embeera wenaaba owulire. So nekyayenga ndiba nange embeera tinungi bambi ndi Yazid Yolisigira.